jak tak mintaan ke orang, minta ke Allah si telema tak tu mani totok 24 jam. Allah tuka mun Allah tak mun sambian tak minta sekali ke Allah. Kek mun manusia cermet mun sambian minta melolo. Man talabal ilma fakanatil jannatu fi talabihi. Siapa orang yang selebur nyari ilmu kaman-kaman, maka laku tahu saya nyari swarga senyari orang kadikan. Amin. Termasuk swarga kapi. Pada bencet jalan dak remaja jalan kedua para Arabu adalah hewan segi buru mari atopet. Kedua meler lamba mak. Meler. Nah apa asal jalan? Rap. Bener. Rap bro, rap ni lerok ni, dek karin kaju, langgar ipa tompas kaju narobo pak, oleh nak rap je, pahat obat mak, sana obat bak ambil pahandi lembang, sana di lembang apa saya sare, regu benih, apa saya sare, ajam benih raja gelu, apa saya sare, nyari besi benih, nyari tak lima liar wah, apa saya sare, nyari terak, bener. Nyari tera, coba mun beda tera, papar pansem musim ojen, lampu nodi, lapo sadi jejel. Apa mah nyari tera? Atau obat mah orang atau obat saya sari tera. Padahal yakin jak mun jejel ni kamun mak masemak ke lampu, cotot makai lembeng, mate pak. Ica ring tandi akan dua. Egallo, keker. Cakuru pada Arabu keng terong ngampung atera, manggana pada Arabu ingat pujuk kariman ni ke? Kula yakin ni keng TTP Nur sarang Allah, TTP Nur Nabi Muhammad. Ana apa je pada dak saya kenal, siapa pidato pada wamatu wakia tak kenal. Sambian dak nikah kia sing ngunceng pada tak kenal ke pujuk kariman. Lebah kel ntar ka kantok ngah oleh pujuk kariman, bener? Duduk gadeng mun hola pan tibi ta itemo. Pak ke pujuk kariman senika. Lah ni kamu ni TTP Nur. Orang bah agar orang ni kabah lebur lah ni kesetong tanda je orang si peradu ke Allah kak dito tak usah soro orang si bumi orang si bebenlangi kak dito pah pada lebur para Arabu leres nah pokoknya mana orang letete penor dosa tak pati andi dosa lagi lebur di mana orang ya nak kena gini saya rasa tak lebur kena gini an-nasu mafturuna ala hubbil aulad manusia kak mak bayi bakun lebur kena gini gula ni ka mulai ka Roma di anak gini gula Roma bini mulai ka Roma lesok ni ka anak gula segini guru tedung isi yomban gula seger boleh lo jelok nyaman lo pokon jangan le ka setong narwa mun ngale ka setong naro jangan alpok gula banyak tusan naro nak muslim pada banyak tusan lagi ya mun bada imtihan itu dalam bagi muntaha itu dalam bagi kudus itu dalam madrasah kak mabai ikhlas hari mun bada imtihan coba nak kena gini pah paung ke atas panggung adan salah mak pah beda segi kiri baba dujak jan lebur asyhadu an la ilaha illallahu akbar baba akhirnya kapi apaan mi pah kikir pah ngocah aro tangan anak roy gua mata tudus jan gula duja anan adan kada tak tahu anak apa mak seneng dak tu sana kak dak tu sana mangkan beda ulama ada bu jak saking ngering tuwarian ni sifat anak kana gini la saruhah ahwaluhum la haluhum maka ka beda nering tuwa jadi bekal bagus insyaallah bekal dadi ring soleh korniro nak kana gini yang baban kadang nak kana mololo salah padahal setua kudu guru kana ayo ke balik bi gula tu re ke guru ni nak kana gini ni mau nakola ko along bolong orang along bolong barokah arojek yuk ayo ban senyambianon yuk mayu lah ni kabar Arab bah bolong mau depan ban bonjak melarat sa bolong selake bah ngocak ke si bini buat lapar le lekan ngakan lah pemayu kan ban kakek bah ngocak dunapa gula kenyang tak biasa ngakan gulaku ya mata kenyang jak kor lapa mesai rasai masak tempe tak ada setong masak tahu tak ada setong masak telur rasai bahri beriin baki itu kocok suruh ngelah telur kol dua ki ngelah oh dari yang berlengan lawang
Kal dua serongan lah telur bi orang beri kabar janjak kiamat kok corona mulai tuli ontur. Aduh jaga kabeh kal dua. Allah, wahai kala telur ah. Duja aja ngirem itu penyaman tedung ijaga. Tuh mesah. Jadi gula baca ke on kia. Tore jaga jangan. Apa? Serongan lah telur. Jaya tang di kita luang gua bi gula. Keng lagar sini, kening orang remon takok mon mahakele coko coro parjaji, jangan langit teh. Pada ban orang geger ke somor, barang tak bisa masalah, mana itu tipe mangguan, apa? Reba, jarba itu ku. Tujak telur. Allah, jangan saya tegang telur terabi tekabar. Kok enggak haji boleh wah? Paning semalam ada gagal. Aduh, mari telur bah beda kabar boleh. Kiamat kan malam Jumat abu. Letak tidung kapi orang. Ada ente cereng jan. Walan malam Jumat kini boleh cereng je ranya. Jan malam Jumat kendeng na cereng ruah. Yang sak kerasaan. Ambu aja kening jokot toh. Kini kan nyaman kabar hoax. Hoax. Janjak madura soak. Mangka nembian mon beda kabar jak pak langsung kabar aki ka orang tako lopot tabayun geluh pada ban gula andi kan sokon ni compo buan sokon na keker kualan bucok pasantre compo ngabala kapaan banda ngiding kabar pak apa sokon nage musle bucok padahal buan sokon si bucok. Pasapaan bani kata tanyaan dantar ka compok bangga beraki kemabaran nih serage muslim arapa sokon na bucok abola depak kasar pelengaan lalayan pole nih serage muslim ternyata kencing manis kuah arapa sokon na bucok depak ka pasar kol pajung bah ngocak sokon ngi muslim lemari ketok arapa sokon na bucok. Apa dereng tar ka Roma terus bukti aki ba ungku mari ngolok salam bah boleh jeng manjeng keluar dari Roma bah boleh jeng manjeng tak pahalirek mo lo ka soko ane lagi nih hari asli apa menjadi tapi kiri na guli gula tanya nah apa mak ngabas ka soko gula mo lo tak langkong giai kalin tu asli go bobo nikah kita ikon te sakali spare part nikah asli ban kiri nikah ana pembian matanya sini ka saboran yang kiai beda kabar jak sokon ajunan bucok iku. Gula bah ngoca aba bener gerua buan sokon geger kapi bucok. Aba detiong kun ibu buan sokon kiai ku. Jak ronero setan ni kalam bak berne jongoco Nabi Adam. Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dan setan Adam Hawa embian oning ada apa mak soroja mak semak kakak junika tahu ning gula embian tak kok dadi malaikat embian tak kok langgeng dadi embian montoro abid bade swarga kakan nih kan ida arwah itu kok setan apa potrana bade pelengahan lawak kapi tak reng swarga kapi lembek nika embian ngereng swarga keng mangken berpantar jalanan manggan pai beri pengajian ana apa pai beri pengajian mole na laku le tau ka alamat le mole ka roman nah ka kama ka swarga amin kan mun reng nyari ilmu pai gampang jalan masuk swarga man salaka tariqan yaltabisu fi ilman sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah kan beda kan mun orang lebur nyari ilmu jalan ni setong jalan kain kaku nyari ilmu bagai gampang jalan agangkuny masuk swarga man talabal ilma fakanatil jannatu fi talabihi siapa orang selebur nyari ilmu kaman-kaman maka laku tahu saya nyari swarga senyari orang kadika amin termasuk swarga kape dan sambian mun masuk swarga jak dur nyuladur gula takok takepe mun pah tetemo mbian pah ngoca mak pocur temo gula mbian ke janu tak masuk tore norok aku lo gula senika giya mon gula selamat mbian tak selamat sehari abi gula geng nikah dengar perhatian pengumuman nikah mon pada selamat mon pada tak selamat jari seharian geng mon jangan potongan mbian potongan selamat nih
Yang gula abri netip kembian. Ambian montro masuk swarga gula ku gempang nyarereng dedem. Nyarereng dedem. Ente udah terlili kok tak jangkau lang ya udah terlili. Kau tak bengal pun udah terlili. Ambian montro masuk swarga gempang gula ku nyarereng. Pakenal kering dalam, mula pakenal kering dalam, mula pakenal dia rumah abai, lesoro masuk, ada ring rongar udah. Ambian mun damen bekoi pelengan lawak, mun pemasok ke gudang bari pasar tro. Kau tu endi kenalan ambian tukang tebeng ring dalam. Sani pemasok pangocak tukang tebeng. Tuh, mak nyaber deh kak. Salahnya bengis bau tak pati nyaman. Masarap pawan mata ni serkan kau. Iya kerja le bulan kesalahan ni. Ya, masuk ya. Lagi pelengan lauk gue laku dur nyolodur betakku ban malaikat. Damar ya ke swarga malaikat. Siapa nyoro? Nabi Muhammad. Ya tahu monde ya. Ya. Ring dendum enggak, ring dendum enggak. Ring dendum. Apa ring dendum? Lejak ring Nabi tibi berarabu ini dua hadis jelas. Hadis sahih kabeh ni kan gula tak baik-baik li kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Ben saben nabi ri andi doa se mustajab. Keng duan kaula te kala ding dunya, niser kaula mun ikala itunya. Ikabain apa? Isempen ban gule penta gula ku ning akhirat keng nolong na umat kaula takok tada si masuk ke swarga. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagi kanjeng Nabi tegas jawabuna syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat riya bi engko isi dia aki nolong natang mat umat sejeraja dosa Allah seraja dosa ki tolong nama napa boleh sambian jet pate tak patian di dosa nyelodur gulak boh joreng Allah ke masabah kening yurayu apa jaepon orang Arab pedalaman. Innal karima idza qadara afa Allah ria lampe mun perpaan kasokan ngade pedeng kadeng tak tege pah nyepora nyepora ning Allah tak tegean pokok beni malaikat mun malaikat tegean jet bila le merah merah bila biru biru mun Allah tak tegean kening rayu Jepon ki asmu'i sentol guru almarhum darum ada mana masak rayu Allah ki tega memasuk engkau ke neraka je engkau siapa jeng mulai ki keni kok nyaman dia ya Allah tak tega mah tore angok nyinganyi ka Allah ketembang nyinganyi ka manusia la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yadhabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yadhabu ambian mun di hajat ambian mun di pangatero cek tak mintaan ka orang minta ke Allah si deulem tak tomani totop 24 jam Allah duka mun Allah tak mun sambian tak minta sekali ke Allah keng mun manusia ceremet mun sambian minta monolog bada bermain dari peragaan kan dari disebiasan jet ya apa jaring rahasia umum dia ya mun ditanya jet peragaan jet Ditin, nara, makil pegel jaring jet banyak minta dana. Lagi, bang ngocak sini kang, selamat. Kuro bolan lay temu jak benar, biar bang ngocak. Bang ngocak sini kemudian. Ken. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, mon kopi ngambian namonye mak, ni kedi gula monye. Idza tanna uduna ahadikum maka sambian kutu asolawat ke kanjeng Nabi karena mbian perpan irasani kanjeng Nabi fil malail a'la ning kendengan sepaling tinggi mon kowe ngamonye di gula monye ge bro berarti re bener ya berarti dengan tangken lagi ring dandem ya jangan bedanin ning jami usogir bedanin mana terus aki jok ngojaan sini keman jok sapa rasanan Aro Nabi Muhammad cok metua. Bada orang itu minta kesambian yang benar. Selamat, bian cermat itu mojak benar minta. Pah mau cambian. Saborana, dah orang Padahal saya caca jadi orang Dibudin buru main pah ngocare tinta apa orang. Ujak sabri kan kok dia beri. Tapi mau minta ke Allah, masya Allah, mau minta ke Allah, minta bila baik.
Mana para Arabu abali ka sifat nak kana gini, munta minta apa pada benak kana gini. Dar mau nak kana gini. Minta apa bayi kapan ben embuun pakun tak hajat. Ada apa mak tak hajat? Anyeng-nyeng. Mali kerupuk bu, mali es krim bu, mari narajong. Es krim kok, mari es krim kok. Tetimbian mun minta ke Allah nyeng-nyeng. Every tak ada ke Allah. Mangga nemyan Pak, mau minta ke si bini nyeng-nyeng. Ki leso kak setia kok. Leso kok setia kok. Layerah. Mata mau ngida. Aduh. Sanla tadi anak, ya bang ngida mau nolih madrasah. Apalan ngida. Apalan ngida. Jadi olen dah jadi, olen dung tetedung. Terakhir. Apa kiai Rabu? Apa perjanjian dari panitia re boleh suruh ngantos ke Malik yo ke Malik lah boleh ke paham apa kok saya kejajah. Nomor 2 wa baida ajalin qad baqiya la yadri mallahu ma'din fi. Kabulan Allah si andi iman ni kabar Arabu karek mikir ku laku ni mon mate sekejap aki ni abe ni kalau mari catat teti orang si husnul khatimah apa suul khatimah. Keng saya aja nanti teti orang saya husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin. Terus teti orang saya husnul khatimah. Ongguan. Nika teten ini. Setong. Jak tetian mutminul khamri. Napa? Bu mabuan tak bu ambu. Ambui. Jak tetian orang saya akun liwalidai. Jak tetian orang saya deraka kering sepoduan. Ambui. Jak detian orang alladhi yu'dil muslimin. Jak detian orang se menoloke nyake gareng Islam. Nika. Senomor 4, jak detian orang se musirrun ala dunub. Se melolo tak bu ambu ala kotusa. Ana apa bolana? Innal abda sayamutu ala ma asya alai. Kabulan Allah bakal mati dari kelakuan burle-burle. Insyaallah husnul khatimah. Enggak makin banika sambian lebur ngaji banika. Alhamdulillah nih gue lagi buru posak orang ya Allah mak kompak dai yang pelengan lau cek bah tada corona Alhamdulillah terselamat dah kapi terselamat dah kapi panjenengan aduh mon mangken mak ring kota rezeki susah corona ki banyak ring diseda apa sekali ada di masjid si maskeran rokok pun ngaran norok ke kos-kos sebagai koronan. Pembian mentah warjaju sini kan, heading lagi. Ni kak pompong berdekak Malik ni, kak Malik Sanusi ni, ini kakak kelas gula ni. Alim gini mulai lambat dah alim, alim jad lah kak, alim kecak, alim kecak, alim genteng, jadi lambat dah genteng, jadi gula teror lambat. Kula ki sema corona uning nelpon ke beliau. Beda unjangan kak. Ada unjangan sekali. Kakan maki cangkaro pun gitu. Dika maki beda orang yang tanya aki kemarin. Edi kaki. Cik becik ke Allah matoron penyakit nih kak. Insya Allah raja manfaatah. Orang sebong sombong romak meletak sombong. Ribari ini ke orang sing ngampuaki akan ada pun tek. Encan orang tak boleh asalaman. Kenapa aja? Takok beda droplet nampas ke tanang, pas terus asalaman ni kan nolar. Jadi tak boleh asalaman. Jadi mau nak habis dah ya. Pada sayang. Tuatu cengkol. Enggak. Yusuf kan lah Guruban Sri Mulyani kan sini kan. Pada saya seneng sini kan. Tidak asalaman sekali. Ada asalaman. Ya ada apa sudah dengan habis sekali. Jawab ning dah iya apaan saya bagi ya. Iba bener jangan ring pelengahan do tak langkong kiai cabis tengal. Ya pak gun matau mu aja. Kopi ros. Lulu nih. Jangan tahu lihat salaman. Letak salaman sekali. Ngadok letak salam. Ngiteng. Pas beda kabar anyar ning Tribun News, enjan penyebaran COVID-19 itu ternyata bukan hanya melalui tangan,
tapi melalui kentut. Marah, masker ada memon ketok jadi nyalodur jangan haram ya. Dong ngoi majalah. Cak bacaan tedung. Gula banget cit. Aduh ya Allah. Mana benda kabarnya bode. Apa ibu dah remak tu jangan kentok dan gula. Magi saya kentok apa-apaan pakun nyelodur kan? Apa boleh batu pakai kentok maling tu dak kasan ke bau apa ni? Allah mak ada iriah dan gula. Riburin kang tukang pidato sejak kecak ro. Iya ya, mon tak ngunceng kurang setahun tak bisa deh ya ro. Ada aja bawa corona haram na 3 bulan tak ngisi sekali aja. Ngak le ngak apa saya kalakoh telokan boleh saya kalakoh lockdown lockdoor semikdown. Lockdown tak keluar sekali, lockdown nganceng labang, semikdown dun bulun bah. Ibah positif jadi nih bini. Allah bagian sebong sombong ada tompes manggan si patot sombong si oleh sombong si wajib sombong kun setong betul tak? Allah mencelain jawab megawat ada jawab penyakit saya tak bedeng ke mata salbut mon bilan bah ngocak apa itu aku ni pelenggan lawak mon tak mangkat ke Jakarta beda tak ada apa sih itu aku ni mon tak mangkat ke Malaysia beda tak ada jawab beda corona haram na mulia kapi maka si Jakarta beda teromo lagi dujak terkaca biaya seorang tina torot melela tak bong masobong tompes dong mencete cong Amerika jan nyak pesena ada ker Indonesia jan soki ada Pak Presiden apa ngocak ruwet ada tompes makin saya nekuk proyek ada makin tanya ke Pak Said tak kira ada proyek ada tompes perakun rakyat teman lo minta BLT pada iya corona ya tertuli ontur amin tertuli ada amin ya pun ulama tarim Hadramaut makin badini pasuruan nikah mimpi kanjeng Nabi jan mak Masya Allah pas matur jan ka kanjeng Nabi ning dalam mimpena ya Rasulullah mal khalas min hadhil masaib wal fairusat kanjeng Nabi abdi nama matur ka ajunan kira-kira pon apa kanjeng Nabi sebisa tuli mamari musibah panikah tuli mata ada virus panikah kanjeng Nabi bah jawab jan mak ning dalam mimpi ka ento pa banyak maca selawat kang kok ana apa maulana bulan di kitabnya mana min Nabi ajunan andi giyah insyaallah gen tak ada belaan arek iya nggak rebar mak beda kitab nyaman sa'adatut daroin mangkan gule cek seneng ke kitab nika mangkan anak pertama gule nyamai Ahmad Sa'adud Daroin gule seneng kan nika Ahmad Sa'adud Daroin polan beda kitab nyaman sa'adatut daroin kak dito isen solawat kapi pas beda kalimat ibaba wa balagana anna kasratas salah wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam tadfa'ut ta'un telah sampai kabar kepada kami maka dengan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad itu akan menolak penyakit ta'un cet nolak penyakit cet malamun orang lebur mau sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi wa qala ba'dul masyayikh wa barakatu mulazamati shalah wassalam ala hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil waladi wa bi waladil waladi barokana alazimin mau sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi barokan ka ento ikiliakin epatatammo dak ka potrana ban ka kompoya artena mo napan lebur maja sholawat anan ban kompoy itu tireng mulja demikian yang bisa saya sampaikan bian lemolol jalan bawa secemaki korang jabi senale seka ini kaki kemalik Sanusi apinda aru kemarin beda boleh mon gula ada tetapi makin nika beliau ajarama gula ngaji kemarin sekak dito pamator daripada selamat daripada teka hajat lanjang umur oleh barokan pujuk kariman
musibah sebada tertuli yang kak ban Allah terkaulah ban ajunan jawaki dari musibah topoto tertetireng mulja sekat dito pamator wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.